abolobolo ngin nada itemo kit atu court naka Eastern Uganda motorsport nesebuni aterun o districta lokobu kedia erasi akaisauna indiop olap kalo kitona are olap lo ebunit. James Osekel, Apollo Semero, Soro Demonstration Primary School, Yese Balebe, Rasingun, Aina Petan Mejoka Koteso, Kwapedarari Ngin, Abola na Mami Dilakit, Aitolo Senen Koteso. Mamanganyu to Teso, Isipeji, Motorsport, Ponyeka Polo Nukolo, in the 70s, I think. Nyesina toro Amotokan angone kirte ai tor konye arelo Teso Isipeji elagano la Amotokan ake polo be riboreni jokonoi do riboreni todie be utasa Aboliasio Apollo aneo akwapo woko utasa Aboliasio Apollo aneo Teso Aboliasio ngun no epote ayanga kina parasha uni nesi epote abolobolo ai tolo kotomo temwan keda oteuni ludidik. Kotemwan, Imoriartos, Kabarwa, Aminit, Aligoi, Kidongole, Kedabu Kedia Mission, Francis Modo, Ediopet, Kotoma, Egangitok, Lu Aboliasio Teso, Ngesi Lipit, Itonga Ainebe, Igangete Kesi Ainapetanu Aboliasio, Kameja Sidwe Kech. Akamuno, Amito Babuna assassin Ojoka, Narango da Mamanga Nuto Ricuti, Boni Kedaka Kong, assassin Alabira, Koyak Buchuti. Aboliasio nuka motorsports neserai adiopet kotoma Aboliasio nuda epolete kotoma ko Uganda. Gabriel Esiku Kanuka TV East Koibuga Soroti.